MP Horan Singh Beke dia Chohang Nangji Pusi Epijalsi Asong Jot Kursing Timu Kepangda Longagora Pedro Mungitawar Kasama Asai Keol Hirang Kia Bitung Ben Chelenga Thepaya Longan Kahumrida Ingdeng Parong Tilu Habar Ronga J Ninia Parman Pinipen Kecheng Dolong Kasalam Patang Tede Kajiranga Wildlife Pen Forest Department Atum Tara Ajialang Sunpi Kahumrida Dilai Soil Conservation Athingpi Inghula CPI ML HPC Pen Difu Methangasa Hemalong Pirang Kemai Kangni Kardom Berta Life Pen Pini Berta Than Pan Bangpi Sami Perbiti Mumpi Non Bertang Tanmet Arjuponic Sina Non Hedjong Rong Kelan BJP Mailong JR Katharke Lucifer Lapen Soitan Pusi MP Horan Singh Be Pen Pangdakpon Ro Lasoa Puthak MP Horan Singh Be Pen Karbiara Thengno Dia Chohang Nangji Pusi Methanga Hemalong Patumi Phirang Mai Kipadopon Out EPHLC Organizing Secretary Kursing Timung Pen Pangdakpon Kamatapura Phan Hemprek Ki PJ Huta BJP Kachari KAC Ketheke Dingatum Dodun Joy EPHLC Atum High Hetik Ke Hemprek Wan Thek Thelo Pusi EPHLC Organizing Secretary Timung Asangho Pen Pangdakpon News Desk Report Birda Live Ini labang so mena sai hemlong dili Phirangkia mai ke phaponang koke Ninia Prang West Karbi Anglong Amreng constituency long Kaching Thur Amen Pen mai ke padualong Inut Texer Reset Pusi ilitum Kachatoidun MP ke hai Horan Singh Be Lam Kaning Jabang Asap wo prek chet ason si ilitum thekdam long Ke prek dam chet abang ke lapuhen lo Inut MP Kaning Je nai alam kalipin selang li Kaning Je dera bangke ilitum akhe fanisi therak me son si chet thekdam long Ke thekdam long lam bangke la hen lo GI Kathar Sir Alangli IS retired Alangli Inut India longke gazetted official ke thenai ar pusi ke deng tangabang full hala bangso ke thenai officer afan man ke thenai afansi Inut MP Lason Lucifer mane soitan pukar bok dam bangke konat pen ang thekelong selang la sobang solam kaning jenam Lucifer atum pini ayas bisar long bang do mante apen Lucifer aot adur kupilo lang le chini lo mante lasi labang so alam bangke nangli karbiang long arat karbia kefa nangli dia sohang nangi Nangli Inut MP Puluti Karbiang long ke hemprek hang tega bang avelo Pusialang itum ningjelu Arlo dosong ta bang lablo Political party tum ta hem amenale fan cholo Sta amenale fan chot puke nilitum pinian ta matha thelang EPSL se hin ben mangki Nilitum ke pinian ni ta karbia khe fansi kar jap thiba a political party lang Ang thek lang ji ahok alam chinji puinang tum kado kawe mai meeting long tanang tum thek long lo pini labang so media long diliki pui bang kela puhen lo election hai he pin tum parliament long rudun loima election hai pin tum assembly long rudun loima election hai pin tum council long rudun loima te jong si ludong plutang te PSLC pen hemprek wan depo Ningkan siang pong itum hanjong si assembly parliament mapen council long na paludun long plutang te ningkan siang pong itum autonomous state one det po lakin itu nang tum han lam chak ng pilapen 100% nang tum han guarantee nang pilu lapen tu thulang karbiang long ke jai kathar sara ke hai he tik ke hemprek wan thek thepu bang ke dili pilabang so medium no penang tum fan waida klarsa peneta lam nang pachini dunlu
tina tum kue pulo gente ke hayatang tum ipo opinion ni otonomas state man thek thek gente parliament long ta karbiatum si MP man lo assembly ta karbiatum si MLA man lo council ta karbiatum si CMEM MSC man lo gente people nanan ta hempre kan thek thek ke people article 24 pachun thek thek ke people song truck tu makemang hempre pachun pi thek thek gente lahelo ma karbia khe fan ke japon lahelo ma karbia khe fan kachari pon gente labang solam pini karbiang long arat panang tum lam klar si thek nai non karbiang long autonomous council kachari ASEAN penceng long MP MLA MSC tum ta labang solam klar rat ang long nang tum lam klar si pi hai nai jong si karbia khe fan kachi song vek pulotang te kang hon kajin su do pulotang te nang tum lak prap jin pe lam klar si pinoi akari article 244A Indian Constitution na long ateng paragraph 26 lo teng pen autonomous state non amat parjab nang po punang itum paragraph 26 itu lo teng pen 6 itu long kedo paragraph 20 teng pen autonomous state non mat parjab nang ji pusi nang itum parliament along assembly along council long non manang tum lampon sroi jong si karbiara rakar inang itum claiming tung Prutang te prabjin te labang solam rat along cepak lang hai nang po. Jong si hai he prutang te karbiarat fan aduk ing hoi rinoi. Karbiarat fan cenek rinoi. Karbia fan awi chong sib rinoi. Jong si nang itung labang solam kem kini prutang te. Lasi prabjin pe labang solam lam klar si pinang ji. Lape nilitum non kewan ji taring koi raisi apani tum rong arong tin nili pini hawar ke hat nimena constituency long pen hawra ghat arad apani li sika chuning rido alang itum ning ke mepen nitum ke wangji APSLC 5 foundation day katalon along dihin nang serat dunjia fansi nili hawra ghat constituency arad apan nilihin pen kachonini ponta padolo lapen muluk tame dak haraghat constituency ahin pen tame karbia khe inglonga khe ning isi ke do nangje por hot nang chitu do je fansi nilihin pen tame chuning ri poniklo komota pora fan non 26 aprang autonomous state ipi ba state ki PLM dolo hala so state ki pinai ki PG ahot assembly along anta piniarni Karbiang long MSC atum MLA atum lampak lang dona hepin lang lam ningje dunde pin lang parliament long ta lam the sitan ona ta MP ningje dunde lang kaningje ke dak Lucifer alam alang phan ke Lucifer alam le paningje toy gele ke non komotapur han state ke pi popot nitum hanta prabjin pen article 244A Indian Constitution along Article 244A 6 schedule paragraph 20 teng pen non amat autonomous state parjab sirak nang Papua bangse lang tum parliament long lam thining je dunai pol sita piniani bangke lam the sita ning je dun hai he lahelo mai tu mai pi lahelo mai tu ma MLA a minister atum lason si karbia khe tum ke non puta por pana hokdon bomlo kilu kelong afan ke pahai ponale ke lahelo kasi moheta ni lipulo karbiang long ke jai ka thar sar hai hetik ke autonomous ke talong un e hemprek ta van thek thepus ban ke labang so apres atheng no nang lituma theng no lipini pachini poniklo Sachin Dhenta MSC constituency angkang rongagora pen rongobya October Kasimar sai ki oi thektik Kuti atangka padam deda phita contractor Dhan Sagar Chaudhary pen Kaselam pon bangso October non ki chethar plungsi henolablo lasi adai ki dovek contractor aphan KAC CM Dr. Tulirong hangpen local MSC ka cherong bipiatum sodak kangsai PG Serak Jephan hadak BJP asong jala pen ralatum chuning report
Han boka pen Better Life apirangke. Robinson Killing Report. tum non akam non tang telang sita la dak non sar ke hang be tinyali pen cheng lok alik ik chor pon lo nangji punile tum rada kar I pet rada ke mang nang pi pen sta la sar ke hang be arleng sunjong long pen aparata non pu akam non se klembom lang ta libang wa lo la so pose ni tum rada bang ke na pilo podang te ni tum phan ke bare bar ke na pi ba the apose kontraktor tum sita menang klem pi paminangji la pen sita me Karbiang Long Autonomous Council CM tuman sita me ini tumphan asotwar bang ke ani sigana ni ber atwar kali apose nang klem pipa minangji pusini tumora tumake ake mang dolo ancot kali lang nili tum dak pen non rong mobe papla plot atwar non bunai bom lo sita me tang telang sita me aku non hala so dak penta la non piningkani sini tumphan bang unten apa tang pide nangi la son sini tumra ake mang dolo aku la si beng hoy nang klem pipa beng hoy bang ke hing nolo Nasinon jenibat dak sarke ang betinya lipen jah nitu mi biak rorong ala so rong kerang longan la so pen aku hala dak romowe tinyalian papla dam project pan pining manini tumpan nampak tang pi son te pusini tumra tama kari dolo Lalu tu masuk tobal ke selam ke ni kontek ya lama. insam se lang nili tum insam se dalo akhimat jo non helang ke bonai jo la pen ke hala nang bonai pian ta nang pang RPG rason se do la jitu semen ke heri thokta la pen aku ke vak si ong yo non ta je ho gari non ta bang thunu non hasi ke bonai bom lang tang telang Kan kita bilang. nengkan sita belang nengkan sikile jiga li teklo jonta belang lali aliki ke chorke la ana ta tuar ke baglab lo ulonte nili tumra Kontraktor kumat lah nang litung sini na. lake nili tumke kontraktor bangke don sagor hai ala se don sagor pansini tum chuniri lo lapen nili tum ladak socheng hanta constituency 17 socheng hanta constituency MEC sita me lani phanta me chuniri lo nili tum phan la bang so bangke ajaten stame apa bonai pi paminang po tuar bangke Nili tu magi puang tu ngala hello. Mane baido ta afong lo la baido fan ka chuniri ta la sotobar anchot kelelang MLA Darsing Rong hang fan stame alang tum fan chuniri lo. Afong da chuniri lo si nang hang pilo. Alang tum nang van pilo nang van pi hut bangke kontraktor ka do ka be kontraktor sitame mane dak nang ke claim lo puluta rongagora lo nang ke claim along la sotobar long nang ke claim bangke mesen masi nang selam binang pu pusini tu maga chuniri lo. Rat pen hoy ke nitumla rongagora hawar mate rong mongwe hawar atum arat bangke nitum chuningri lo je la sotowar mane ka afong nang le berbelu la sotowar bangke ko ambene chipaduk pen si litum non nangwan pipen ako nang klem pipen jong si nang klem pipa mimi phul dangte litum rat chitame ning kiduk doson dokok bola pete ako ning ki oy asong dokok bo towar le do sita aprang towar ka beson tak thasi nang mandet bo la sinon ke leng tang hut bangke chodeng pami po nitum rat bangke ako lapen rat tum chodeng pami po pusini tum bangke rat ne ka kita nitum ke kaja chisigding sido asla si la kontraktor bang nang klem pi hang nodak bang bangke nilitum mahin bangke rat hoy rongagora rong mongwe arat hoy bang bangke ning duglo la sini tum la so bangke MLA sar fanda chuningri lo jalang li kontraktor fandang pu pipo nomor hini bangke ama nitum la MEC name soseng hanta constituency MEC name ni pu pipo pusi alang li fan chuningri lo lapen nili hoy sitame BJP si dothib lo BJP along si dolang BJP amunit hoy pensi nili non la sotowar bangke chuningri dun lo laso atowar bangke ako puthot mane nang claim thupru nang poposi chuningri lo Hakko hut pen isi gacha thang klong adim mate chelanga thepai puhan lo labangso chelenga thepai ke do lake West Karbi Anglong Chingthong constituency arlo Karbi Langpi dam adung het habaing tiarong adungsi dolo lasika doka vi Karbi Anglong arada phan sitami adimaklong an kahumridam je phansi nilitum Better Life pen choning ripon lo Jengsi nang limen lapen dak nang lirong titanik thate. Limen ke babu singko lapen rong bang ini tum dak habang kilo. Lapen ahok pe bang ke nili ke chuning rigan tung mate la dak celeng long ke bang ke nili. Isi ning korong lapen nili tum ke chuning rigan tung bang ke ahok pe nili tum habang ke bang ke no hejong alang lipu presiden tathan lo. Tapi tim Karbi Anglong ke dobom Dr. CM Tuliram rong hang ke hai phan chuning ripon bang ke dak celeng along bang ke towar soson tine bait bang uci to war le nang pi son tine ni tum ning thepari athe dak bang ke nili tum kelang dam interstate mate beleg state tine nili tum
pamalai dam pulote athe dak bang alon ni pik athe dak ing tu pik alam bang ke lang pik ko dak ma pir the chechar dak pen hat thoy aju punoi mate halapu soceng hawar punoi halapu parai la pendakar bilang piaroi pustame dak cileng long pen kelang ambulon do nasinili tu ma hokpet abang ke ladak komsil sorong jong sinang cerabdun pulote anso sisi labang so cileng thepai athe ili tum lake so cileng thepai ke akupen ili tum apusar pisar hot pen si hanok be kupi pen ni sidak ke do aposi la anso si keche thangye phan to war jong sidak ke kijui ke bang phan jong si free dolo pulote la anso sisi ili tum cileng thepai bang che thang ko la sinili nilam thera ko pajut ko apen nili ka chuning rikang tung kaduk awe karbiang long kali all india ara da phan sitame bangso ladak la so than isi than ahormu penang mati di la sidak ke bang ki jui ke lang nangli tumbang pusita kangri kang krang pena bang nangli tumbang beda ji phan sini li chuning ripon lo athe dak bang ke harlong ang se thepai u pine kangri kang krang pen pulote nangli tung pine accident pholok pulote dak bang ke kisung dam du kok ji la si ilitum nang litum badu le bang pusita meda kangri kang krang pen bang beda dia phansi nili hen pen tuning ripon lo lapen ki jui kelang po hormu sitame along dolang non nang litum lele da lahapu bongku yang thor pudado hada bongku yang thor pudado lapen hapu cileng apia bang ke halapu minrut ahin lo he non lapu bang ke alo lo sitame harlong ing tu yu la si kangri kang krang pen bang ke bang beda dia phansi nili tum dak habaing ki penta tuning ripon lo Pinirong Thilu Havar Rong Ajay Pinipen Kipang Chengpon Labang Sorong Thilu Havar Rong Ajay Long KCEM Surya Rong Parche Tongdun Si Ning Kapathelang Thandun Dardali Pen Berta Life Apirangke Abraham Tiso Report Lalo pini indeng ho hawarong aje hawar kan kita kan kepada pipon men pada kan ko teng lo se bang pini cengani ni panda bangso melong apa tong ceng si ke hawar kan ko teng bangso pajir lo lalu la bangso hawar kan ko teng kan bangso hawar face mate hawar rong aje ki padupon la bang si kar jutang buat pen lok lam ki lam chong pasing thur phon kan kan pon la bangso asayang deng ceng si deng pule pudam na ha thak me punon ba karbi jutang song tum hadak ansong tapi pun me rong aju pen kan mati sia foundation ke rasa rong aji hanu pisini ke jamlo heda bihe tim sumar ko mesi tamang so kecepat pon keceng pon balang ko mesi tamang so ke claim ke dam ke patir pon la so do la si alang tumo ata nang dumom pe nang thibom lu ko alang tum non bihe ko kecini dunlong kecali dunlong la bangso ke mo si alang tum ata do ningkan ko rapo ke dia pon jarang itu mangke mitang ko son lo English pen confidence super mi pensi kacipati punon kaningi punon kekal punon kilun punon tapi ala bangso mangke bangso confidence mangke nang ko ko itu na ta kijum pe celang tum kecali long lo ba kacipati punon lo jo la bangso thelong lo la si la bangso hawar fe mangke si fulku mo si manang lo ate keceng pen pini Filipinan dolo la pen ladag rong tilu pen rong pin lama hawar arara tum rong so hawar rong arara tum sila bangso ke patir pipon kacipati pon kiklem ke dampon lalu lasi labang ki isi karbia jutang long isi kacing pur pon la bangso contribution mangke thetan lo sini themong lo lasi hawar kan thur terang tum kiklem kacipadu pon teman chol palo kenang sot pen mutero na sang hodo rang tum hakicing pen ini la bangso hawarong aji long nahang pono banako thekedat pusiram thekedat pusame nang kacitong ang kinang kitong number lo son sinili dolo kalau si pining le thota dak isiga nomo ke bahage mi son lo nili phan dak borjan hawar pen la mangso MSC nang toy dun pen piningan mangke mithang along ri puci pumisen lo mithang hawar puci pumisen lo la si orang tum ke claim ke dam long tame am kacirab dun kabor idun na bidi sore ki pidun yo la mangso bangke nilihin penta cisik dun lo la se soteng se bidi sore ta pidun lo la se ki bangilang ani tame alang tum ke claim ke dam long an so se patir ki pon pen an so se akan ku yang deng pali phan pa thora he me pajir kon ko Diopani MSC Constituency Arlo Bornirja NH39 pen NTH Lapen Mojadar Rong Hangarong Adak RCC Dolong Kasilang Kitangasonlo Longle ki thok thede da jok roda tum cheleng longle dedlo barla nang le lia prang longle ki thok serak je phan roda tum KAC PWD EM Lapen local MSC phan tuning report News Desk report Berta Live Nilip MSC Constituency Arlo Tara Aji Alang Sunpi Lapen Arlong Parla Long
Kaziranga Wildlife Department adum kahumri padopon. Mena gari sopen wangsi marat mareng project avolapen kangjar aplipli do. Kachalanga tower hinopik lasi KAC CM Dr. Tulirang Ronghangpen local MSC atumpan Prabjin pen tower selam ponangji pusi alangli tumpen tuning ripon. Hanboka pen berta live aphirange Robinson Killing report. Pini lamang so tarapung hawarlong nitum aphan arnam nang thikpi la taraji langsun pi teka tarapung langsun pi along pini si project la pen mahumeme aluhi tum hita medak nitum chetong ponlo asi kahora pen ke bang forest department tum pen chenglok la wildlife tum pen chenglok nitum long nang humri lo la bang so langsun pi kelang je phan athika lang tum dak penang ning che parong tekang lo Montala tum isi ningduk lapen isi ni tum han kithan tekang bang lalo labang so dim chipa develop ji pultang te nang tum kidam ke bang towar bang asap chipe mi ponchotha pusi than tekang lo sinon ni tum bang ke labang so alam kardulong pen apot thirik lo ni tum labang so sap o gari so anda ke pawang je phan lape muni tum han nang ke pawang je phan ato dim sitame isi ka ching thur war sai nang pa theklong ji phan ni tum ning hang olo sitame ni tum jakong ve ni tum thang nata buddhi ave ke klem ji phan Imane tum dim ke nang tum chini tarapung lage develop ka pina dim ke pa phi he ka dim puna tum chini lo aposi adim bang le lang misen lo tame ni tum phan isi labang so dim long munit ke pa bang oje phang ke towar misen ji aposi labang so towar putha ke ni tum kopi basi klempo lage nang tum ke the ke ding tum Karbiang Long district council chari chalom tum lapen Karbiang Long district long ke claim ke da matum akaprek ka department tum ke thekere ke plang phi tum ni tum han nang lang den pen la bang so dim long tame pa develop nang pa ching thur nang pu aphana tum ning hang tha pu si ni nang tum han suning ridun atheke ne li penang ji geding ning kan suri ni ra ingkoi ning kan pelo ni la bang so lang sun phan ke mang pon dakta misen anam ki thik dim do monit ki joi ke la kelang awar sai ki pison te ni tum dim ta ching thurun po pu si ni matha pon আজি এই কাৰ্বি আংলং এৰিয়াৰ যোনটো তাৰাপুং শ্ব' যোনটো আছে তাত আহি সঁচাকৈ এটা যোনটো নেচাৰেল বিউটি বুলি কোৱা হয় সেইটো উপভোগ কৰিবলৈ পোৱা গৈছে মই ইয়াৰ যোন লোকেল কমিটি আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এইটো আৰু বহলাই লৈ যায় ধুনীয়াকৈ এটা হেৰি কৰে যাতে টুৰিষ্টবোৰ ইয়াৰ কাৰণে মানে আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু ইমান ধুনীয়া এটা ভাৰ্জিন পৰিৱেশ য'ত মানে চাবলৈ গ'লে আনডিষ্টাৰ্ব এটা এৰিয়া য'ত বাৰ্ডিঙৰ কাৰণেও বঢ়িয়া এটা মানে এলেকা হিচাপে মানে ভৱিষ্যতে মানে চিহ্নিত হৈ উঠিব কাৰ্বি আংলঙৰ পাৰ্টিকুলাৰলি তৰাপুং যিটো এৰিয়া এইটো এটা সম্পদশালী অঞ্চল যথেষ্ট বনজ সম্পদেৰে ভৰ্তি হৈ আছে এই সম্পদশালীখিনি কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াক প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ নেপেলোৱাকৈ ইয়াক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি যেনেকৈ আমি ইয়ালৈ পৰ্যটক আনিব পাৰোঁ যেনেকৈ ইয়াত তৰাপুং আছে এটা যিটো পুং আছে যিটো কাৰ্বিসকলে যি বুলি কয় এইটো আছে এটা জলপ্ৰপাত আছে 2-3টা জলপ্ৰপাত আছে এইবোৰ চাবলৈ যথেষ্ট পৰ্যটক আহিব আৰু এই পৰ্যটকখিনি কেনেকৈ ইয়ালৈ আনিব পাৰি সেইকাৰণে স্থানীয় লোকসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিবৰ বাবে আমি ইয়াৰ আগতেও আহিছিলোঁ এইবাৰ আকৌ দ্বিতীয়বাৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ লগত মই বনাঞ্চলিক বিষয়াকো লৈ আহিছোঁ আমি চাইছোঁ যে ইয়াত আমি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰ্যটনৰ বিকাশ কৰাব পাৰোঁ ইয়ালৈ কেনেকৈ পৰ্যটন আনিব পাৰোঁ ইয়াৰ বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শই আমি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত পৰ্যটন মানচিত্ৰত এই জলপ্ৰপাতটো কেনেকৈ দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক পৰ্যটক আহে এই পৰ্যটকসকলে কাজিৰঙাত অকল গড়টো চাই গুচি যায় কিন্তু এই পৰ্যটকসকলক কাৰণ ওচৰতে কাজিৰঙা খুব ওচৰত গতিকে এই পৰ্যটকসকলক আমি আনিব পাৰোঁ নেকি ইয়ালৈ আমি তৰাপুঙলৈ কিয় আনিব নোৱাৰোঁ আমি ইয়াৰ ওচৰতে দেওপানীলৈ কিয় আমি কাৰ্বি আংলঙলৈ কিয় আনিব নোৱাৰোঁ আনিব পাৰিলে আমাৰ পৰ্যটনৰ বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ অৰ্থনৈতিক এটা বিপ্লৱ হ'ব অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব ইয়াৰ মানুহখিনি স্থানীয় মানুহখিনিৰ হাতলৈ পইচা আহিব কাৰণ যিসকল পৰ্যটক বিদেশী পৰ্যটকে হওক বা বাহিৰৰ বিভিন্ন পৰ্যটকসকল আহে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে ধন তেওঁলোকে লৈ আহে তেওঁলোকে দিব নোৱাৰে আমাৰ এই পৰ্যটনৰ বিপণনটো আমি কৰিব পৰা নাই আমি তেওঁলোকক যদি বিপণন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ সম্পদৰ বিপণন আমাৰ কালচাৰৰ বিপণন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নেচাৰৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ নকৰাকৈ জলপ্ৰপাতেই হওক ইয়াত চৰাই আছে বহুত প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে ইয়াত আমি প্ৰায় 60টা প্ৰজাতিৰ পখিলাই চিহ্নিত কৰিছোঁ তাৰ উপৰি 42টা প্ৰজাতিৰ অতি বিৰল প্ৰজাতিৰ চৰাই আছে
এইখিনি চাবৰ কাৰণে এইখিনি বিপণন কৰিব যদি আমি যদি মাৰ্কেটিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ পৰ্যটন আহিব আৰু আমাৰ প্ৰচেষ্টা আজি অহাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে ইয়াত আমি পৰ্যটনৰ বিকাশ কৰিব পাৰোঁ নেকি স্থানীয় যুৱকসকলক আমি দিহা পৰামৰ্শৰে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ নেকি বিশ্বৰ মানচিত্ৰত পৃথিৱীৰ বুকুত আমি কাৰ্বি আংলঙক দাঙি ধৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব বিচাৰিছোঁ আচ্ছা ছাৰ মই এটা কথা একেবাৰে মানে আপোনাৰ এতিয়া কি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে আপুনি মই আগতেই কৈছোঁ এখেত বনাঞ্চলিক বিষয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কঁহৰা বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া আৰু মই নিজে এজন ৱাইল্ড লাইফ জাৰ্নেলিষ্ট মই লিখা মেলা মিডিয়াৰ সৈতে জড়িত সুদীৰ্ঘদিন তাৰোপৰি মই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অনাৰী ৱাইল্ড লাইফ ৱাৰ্ডেন হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখতো বন আৰু পৰ্যবেক্ষণ যিবিলাক ৱাইল্ড লাইফ আছে এইবিলাক কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কামতেই কাম কৰি আহিছোঁ আচ্ছা ছাৰ আৰু এটা কথা আছে আৰু এতিয়া আপোনাৰতো আহিলে এতিয়া কিমান ৰাস্তা আৰু বেয়া আৰু অহা যোৱা কৰা টুৰিষ্টবিলাক আহাবলৈ মন আছে কিন্তু আহিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে কনচিলবিলাক মানুহ MSC DSC MCবিলাক চোৱা নাই এইটো কাৰণে আপুনি কিবা কথা দিব ডেফিনেটলি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি কাউন্সিলৰ যথেষ্ট কৰণীয় কাম আছে কিন্তু মই আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা চাইছোঁ যদি আপোনালোকে চৰকাৰ বা কাউন্সিলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি থাকে এটা দীৰ্ঘদিন প্ৰচেষ্টা অনুৰোধ কৰিব কিন্তু আশা আমি সেইকাৰণে সদায় কৈছোঁ যে আমি স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে আমি নিজে কিয় নকৰোঁ আমি কাউন্সিলক দেখুৱাব লাগে আমি অসমক চৰকাৰক দেখুৱাব লাগে আমি চবকে যে আমি কিন্তু কাম কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ যথেষ্ট কাম কাজিৰঙাৰ কাষৰীয়া যিবিলাক গাঁওবিলাকত আছে সেইবিলাকত ৰাইজে নিজাববীয়াকৈ কৰিছে নিজাববীয়াকৈ পুঁজি গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু হয় পথৰ কাৰণে পথ নিৰ্মাণটো এটা ব্যয়বহুল কাম তাৰ কাৰণে বৃহৎ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় আমি অনুৰোধ জনাম কাউন্সিলক যে এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান ঐশ্বৰ্যশালী সম্পদশীল অঞ্চল আছে তৰাপুঙৰ লেখীয়া এই মানুহখিনি কি বহিৰ্বিশ্বৰ লগত যোগাযোগ কৰা ইমান দিন আজি তাৰিখতো মানে কমিউনিকেশ্যনটো কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অন্যায় হৈছে আচলতে এই মানুহখিনিৰ কাৰণে অন্যায় হৈছে গতিকে কাউন্সিলক আমি অনুৰোধ জনাম অসম চৰকাৰক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি অনুৰোধ জনাম যে তেওঁলোকে দৃষ্টি দিয়ক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পথৰ কাৰণে কাম কৰক আচ্ছা ছাৰ আপুনি আজি ইয়াত কিবা ৱাটাৰফল চাইছেনে বেলেগ জেগাত আপুনি গৈছিলে মই কাজিৰঙাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বহু জেগাত গৈছোঁ বিশেষকৈ আজি যোৱা নাই আজি আমি আৰু এটা জেগাত ৰৈছিলোঁ শুকানজুৰি বুলি কয় তাৰ এটা গুফালৈ গৈছিলোঁ গুফাটো আমি চাইছোঁ তাতো পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা তাত লিওপাৰ্ডৰ উপস্থিতিটো পাইছোঁ লেওপাৰ্ড আছে তাত গতিকে লেওপাৰ্ড থকা গুফা এটা ইমান সুন্দৰ এইবিলাকৰ পৰ্যটনৰ কৰিয়েই এইবিলাক কাম কৰিয়েই মেঘালয় কাষৰীয় মেঘালয় ৰাজ্যখন বহুত আগবাঢ়ি গৈছে এই এনেকুৱা ধৰণৰ গুহা দেখুৱায় গতিকে এই কেফবিলাক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ পৰ্যটনৰ আকৰ্ষণ হ'ব পাৰে গতিকে আমি অহাৰ বাটত এইটোও চাই আহিছোঁ শুকানজুৰিৰ সেই গুহাটো আমি চাই আহিছোঁ যথেষ্ট বিপদসংকুল ৰাস্তাৰে গৈ পেলাই আমি চাইছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিম হয় চিঙাজুৰি গতিকে আমি চেষ্টা কৰিম যে চিঙাজুৰিৰ সেই বস্তুবিলাক আমি কেনেকৈ ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পাৰোঁ যাতে পৰ্যটন ইয়ালৈ আহে আমাৰ অনুৰোধ থাকিব অসম চৰকাৰ আমাৰ অনুৰোধ থাকিব কাউন্সিললৈ যে তেওঁলোকে দৃষ্টি দিয়ক তেওঁলোকে এইবিলাকক ডেভেলপমেণ্ট কৰক আপোনালোকে জানে কাকচাং এতিয়া যথেষ্ট ভিৰ হৈছে গতিকে কাকচাঙলৈ যেনেকৈ মানুহ গৈছে কাকচাঙতকৈ বহুত বেছি সম্পদ আছে তাৰাপুঙৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰাপুঙৰ এই জলপ্ৰপাতলৈ গতিকে ডেফিনেটলি যদি কাউন্সিলে অকণমান সহায় কৰে আপোনালোকৰ এই গোটেই অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন Dilai National Highway akung along kedo soil conservation along le along kedo ador kedo thing pido anta ajopor inghupon lap titi laana phita soil conservation department atum dodun clip lasi KAC pen la soputhak saikideng ponjephan KSA Bokajan District Committee atum choningri padopon hanjang langsopen Bisnu Lakthi report pini porphai hinia porpen CPI ML HPC pen difu methangasa hemalong phirangke ingnipon angso phirangke mayalong CPI ML Karbi Anglong akonchun bang Robi Kumar Phangcho KNCA pen protimang hipi lapen CPI ML klembang phuatum chetongdon alangli tumpen bangso phirangke along pen ke jongpon ke Karbi Anglong pen dimahasa phan kapanong tang article 244A mate autonomous state ajur dinklui pen akache songa phan central government laben state government atum panung kuksi nonabangke kamatapura phan hemprek ki PG pu along Karbi Anglong pen dimahasa men ke klang dunde de rajok ningduk alamte chepaklang dardali pen birta life aphiroke Abraham Tiso report district thalpensi si kamatapur Palisi Union Territory idata haipon lang ki klando. Nasilada nilitum hin pegi pukang tu ngalahan lo. Provision ami pin pen bangke alam itum jong sining hang rotan te state dia pun piun. Sta job diki litum constitutional right.
Article 244A la bangke Meghalaya state long de rapi Karbi Anglong di Mahasau Pan la Assam long itu hills a district sakan Tanglung pensi la si autonomous state kilong dia provision bibek no tame la suna bibi la ke komar lo ke chopche pinian ba ke litin sa na kopo apong stame la ke state government apen central government atum ala yang litum goodwill ka we joini Inglong hawara pan pacing turji pan alang itu mah hokpet bangke aning hanghe kusi pinian ini itu punang koko. Lasino na bangke nada kaprek kadaivar cia pan sodang te 3 autonomous laso ST a constituency pen. Abangke MP pulutang te non kiki bom abangke alang itu ruling government a MP lo. Forensing be. Tak alang liat puke kupilo. Alang liat puke nada grala parman parliamen lo. Rala voice kalau dah keres dunji pharmacy alang ni kejasemet aku bedulu. Tapi pipot pini komotapur kan hemprek PG pucetan sai, cingwai sai abot alang ni ram te sita kalau dah ninje dunde daru. Lah non ni tu parti lo lepen Karbi Anglong di masa rala parman isi alang ni kan karjipot. Aku duek lek pipot hemprek alang te ada pangdak dunde daru mah. Lepen dah MLA Assam Assembly along Bangko MLA tu Karbi Anglong di bahasa pen kasi Bangko MLA tu alang itu stame dak rala parma kalau dak hemprek alam make tangdak dunvek nang dia porlo atema hemprek ke kan kunalo state government apen central government alo sidulo kalau dak jong si alang itu ide ala central government atum ta jong si alang itu cabinet pen jong si mane cihe kalam lo ala dak bangke already la bangke constitutional provision ke dotan lo alang ditunjong si ciko ya lutang terlagi non mata nak pion lo akan boundary alang stamil ada ke kapre ka problem hobe already itu mangke boundary ta kedotan Karbi Anglong di Mahasau stamil kasi la solong non anta hempe ke long le dera bangke pini jasemet ruling atu mangsi ada itu besini itu mangke punang koko ati alang itu si PG piper alang itu mangke deng situ kasi la bangso non komotapura putak cingwai bomalo Komotapura pan pinang ne alam ni hitung puluh de. Stame hala hai new state creation jong si claim ji India long North East along puluh tapi first bangke article 244A autonomous state bangsi Karbi Anglong di Mahasau Parman bangke nang pipa prang nang ko la so pi bangke ni tu di pudun ji alam be. Lahen lo ini jasemet bangso press meet ni tu padona kokta. Kasi la solong tenangan da Karbi Anglong Pini berta Lapuan Sington pon iglo lang igbam tha berta live